Bir ırdat verişiniz var eкен. Жаштығың өтіп барата. Бүгін сіздің күйеуіңізді алып кетелік. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, айымдар жана мырзалар. Қайрадан сіздермен қиялдар орындалады долбоору. Эрнест Турсунов, Қуат Жоқаев, біз болса бұл долбоор аябай күчүнө кирди. Себеп дегенде күндөн күнгө сурануулар, комментарийлер, кыскасы алдыга жылуу болуп атат. Автомобиль байке эсиңиздерде да тазалыктын эң мыкты кызматкери. Өткөндө сөз берип автомобиль байкенин коллегаларын жааматын Түшүндүрөбүз деп, тамак алдырмакпыз. түшүндүрөбүз, көңүлүн көтөрөбүз деп убада берип койдук эле. Ошол убадабыз аткарганын бүгүн даярданып турабыз. Азыр Фрунзе Манас кесилишинде ондай сонун ашкана, каттама ашкана ачылган, достор. Ушул жерден азыр плов пишип атат. Ашкана каттаманын ээси Алтынбек мырза, биринчиден сизге ыраазычылык билдиребиз. Кылган ишиңиздер оңунан чыгып, ушул ашканаңыздарга эл батпай калсын. Тамактар да сонун экен, достор. Биз кепилдик беребиз лично. Сиздер дагы ушул байкелерге жардам көрсөтүп, сиздерге дагы ыраазыбыз. Ар дайым иштешкенге дайынбыз. Биз сиздер менен ар дайым иштешкенге дайынбыз. Ойру, чоң рахмат. Дагы бир жолу. биз болсо байкенин пловун алдык дагы. Автомобиль байке баралы. Ары аяктан отуруп алып ичинен ысык плов жеп алалы. Мырза электе бара калалы. Биякта каттама плов кыскасы бар. Пловтон тышкарыда майда манты алып алдык. Майда мантыны ким берди бизге? Мантас деген Майрамбек деген жеке ишкер бар. Ошол бизге өнөктөш болуп кызматташып биз менен иштешип атат, колдоо көргөзүп атат. Майрамбекке да ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер илгери болсун. Автомобиль байке, ассалам алейкум. Энес бай, сизби? Мен байке келдик биз. Тазалыктын ичине кирдик, машина токтоп турган жерге келдик. Байке кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Жок болуп кеттиңиз го байке. Жумуштарыңыз жакшыбы байке? Жаңыл келдик. Даярсыздарбы? Даярбыз. Обед кылалы деп койсуң. Кеттик байке да 2 күнгө деп. Маке достор, биз тазалык муниципалдык ишканасынын ичинде жүрөбүз. Салам алейкум. Бияка. Азыр кирет табалдар, Жакшы байке. Балайды. Бүт жакшы, Кудайга шүгүр байке. Мында. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар байкелер? Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Камерадан коркпойсуңарбы? Салам алейкум. Кеттик, кандайсың? Жакшыбы? Мынакей байкелердин базасына келдик. Желекти байкагалачы, желекти. Накта патриоттор. Ар бир үйдө, ар бир мекемеде ушундай желектер илинип туруш керек. Бул коллективде, Атамел байкебиздин коллективинде 10 адам, адашпасак 10 адам. Эрнест, тыңдай койчу. Ары бери. Жан келген келиндердей эле. Тамаксыз атып берди. Тамак даярдап берди. Рахмат, Алла разы болсун. Негизи биздин оюбуз эме да. Биринчиден силерге рахмат кылган кызматыңарга. Анан экинчиден биз баягы амандашып, элге көрсөтүп, ушундай кызматкерлер бар, коомчулукка жардам тийип аткан, анан силердин көңүлүңүздөрдү көтөрөлү деп элем, көңүл буралы деп иш аракет кылып атабыз. Бул жерден эми силер деле ачка калган жоксуздар. Сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп, жан дүйнөңүздөрдү жылыталы деген ой максаттабыз да буюрса. Ишин булар силер келип кеткенбиз. Андай эсибизде. Буралы токтоп келдилер. Дайым даярбыз кызматка. Мен жөнүндө сүйлөшүп атам. Эрнест да азамат деп койсун. Эрнест да молодец. Ай, сонун керемет. Каттама, каймак. Бул жерде майда манты. Акырындан тааныша алам. Баке, сиз баштаңыз. Атыңыз ким? Замир бай. Каяктан болосуз? Таластан болосуз. Жакшы, кубанычтабыз. Жигиттер. Санжар, сиз каяктан болосуз? Ысык көл. Байке, салам алейкум. Жемик, сиз кайдан болосуз? Ысык көл, тоң.
Көбайке сиз каяктан болосуз? Токтом. Кубанычтабыз аябай. Мен Кочкордон болом, ошону айтпай. Кочкордонбу? Кыргызстан 7 тубанынан чогулган эл. Мен чүйлүк болом деп. Айтып берейин. Көмөрү алып туруп, үстүн кашык менен чапкылап жүргөн ошондой кылып коет. Шундай кылып эле. Жобо каттамада, ысык каттама менен плов сонбо. Муну буга салып бошотуруп тетиги камерага калтырбайсың. Mo майда мантымды эле кошуп аралаштырып жесе алат да, сонун. Үстүнө коюп салбайбы, үстүнө сыясат. Жок, эмеңе идиш менен эле сонун болот дейм да. Анан эмне кар контосун. Бизден жакшы. Плов муздап болуп туруп жаман сарсана болуп келипти. Смолар, каймак. Мантыдан бирден кармагыңызды. Каттама менен каймак. Карда керек болуш керек. Могу соустар эме, майда манты. Шакарап. Шакара, бакара, өзгөнүн көрдү да. Алдыга ошол эменин майда манттын соусу мо каймактан алып жесеңер. Каттамага. Эмеден Фрунзе Манаста жаңы ашкана каттама деген ачылып тур. Но каттама жана көлгө барып атканда каттамалар бар го. Ошол жердин каттамасы да Бишкекте ачылып тур. Ошол жерде кафеси бар экен. Бишкектин жактан да ачып тур да. Жактагыдай эле каймагы менен да. Каймак ушул. Точно ошол каттама. Ошо бияктан жебейбиз да биз. Көлгө баратканда эстейбиз да. Каттама жейин деп. О майда манты да бизде көбөйүп атат Бишкекте азырчы. Оштон жечү элек азыр. Оштон көп жешет го. Азыр жок. Майдаман десек. Майрамбек деген биздин досторубуз майда манты ачып бияктан. Ким Токтогулдан эле? Токтогулда жаңы Бүткырма деген тамак бар го. Баарыңар жейсиңер ушундай же менин эле досторум жечү беле. Чоң кесеге дастарконда эмне болсо ошонун баарын салып туруп анан кийин Жалал келген. Бүткырма деп койчу да бизге. Чоң кесеге алат, сүзмө салат, чай, сахар, бүт салып туруп анан кийин курут, бүт баарын салып, эмне кылып атасың сен? Тамак деген. Ыргесе деген сыяктуураак тамак эмес ба? Жебесең ырдайсың деген. Любой Токтогулдук ошентчи да. Мен 3 Токтогулдук группалашым бар. Эми мурис келтиресиң го дейм. Аты эмне деп? Бүткырмабы же? Да кесеге алат. Кесеге жазат билбейм. Биринчи чайды жана моундай эле чай кыйм этет, сахар салат, аралаштырат дагы. Сүзмө салат, бал болсо бал салат, нанды туурайт ичине. Да эмне салчу эле? Каймак, сүзмө, жаңгак, маңгак баарын салып туруп эле анан кийин аралаштырып туруп киргизет жана. Рас эсет бол, эмкиде бир жазайлы бол. Бакай деген бар. Тамак жеп атып баштаганда ушундай тамак жеп. Варенье турса, варенье деле жей берет. Аралаштырып. Крепкий чай сонун го. Чайдын да любительдер бар да, мен мисалы чай ичпейм да. Үйдө чайнек жок. Жок. Ысык чай ичип анан ырахаттанмайм. Зато сенин үйүңдө холодильник бар да. Пиво муздак туруш керек деген. Гөлдө эме деген бар гойчу. Мантага окшоп, эмне болот? Кыпчыма деген. Жерине гөлүктөр бар. Чымчыма. Чымчыма. Кыпчыма.
Чим-чима. Жок, шлекем алып койгон анда. Байке үйгө барып айтыңыз да, камыр мен жая калайын. Майдаман тыздачы деп. Қазір өзің эле сап койчу. Ассаламу алейкум, келе. Жакшы адам. Тамактын үстүнөн чыгат дейт. Салам алейкум. Кандайсыздар? Бүгүн сиздин күйөөңүздү алып кетели. Алып кеткелик бара берейинби? Yüzler ilgilensin. İyi de bakalım. Vay. Комментарийден жазышты да, аябай. Автандил байке негиз таланттуу болчу. Талантын көрсөтпөй койдуңар деп атты. Дурдатпай койдуңар. Топто жүрөт го да. Ошолор көрөсүң да. Када кафеге барып топ чыгып чыгат. Эмесин бурдайт болчу деп ба? Комментарий жазылышат да. Tamam. Бир ырдап салаңыздар экен. Оон соз койбойсузбу? Бирде. Байкерди отпойт. Аме. Koyda olçu. Талантыңызды ачкан эмес турбайсызбы биз такыр эле? Gel. Ne burada? Ekonomik kusura olmayacak. Canımdan ötsün cılmayın, çalkaysın dağcayım. İşteki sırrı aytalmay, görürsün ayçikim dayı. İşteki sırrı aytalmay, görürsün ayçikim dayı. Özüngü jakşı görümün, özgücü suyup jürümün. Ört bol ömür ötsün sütten aksağa dileymin. Ört bol ömür ötsün sütten aksağa dileymin. Ay bana geldi. Oylarım seni samadat, jıl ötkün sayın jıl tetip, yaşlığım ötüp aradat. Jıl ötkün sayın jıl tetip, yaşlığım ötüp aradat. Ay bana geldi. Alo. Belki de jakşıday. Balısını da koyayım. Заправкадан солго кирдиң бе? Bir nesi nifat ayttı. Иә. Сиздерде. Автандил байке менен тааныш болуп калдык. Булдан насип. Ойлогон жерден таанышып, телефон алышып, мына барлашып турабыз кудай буюрса. Силер менен таанышканыбыз үчүн аябай кубанычтабыз. Колдон келген жардам аябайбыз. Таныш болуп жүрөлү, дос болуп жүрөлү, мамилелешип болобу кудай буюрса. Бұл Автандил байке аябай сарсанаа болду. Эс алып атканда. Кызматкерлер, кесиптештерим калып кетти. Ыңгайсыз болду мени көргөзүп ушинтип анан мен жалгыз эс ала албай атам. Ошон үчүн ачыла албай койду окшойт э. Анан мүмкүнчүлүк кенен болгондо 10 тең алып барып жанагындай жатаканада отуруп ушундай жерде отурмакпыз анан. Долбоордун башталышы болгонго бизде да ушундай мүмкүнчүлүктөр ушул. Колдон келишинче кылдык анан. Байке кичине тартымды силер жакшы көрөт экен чындап. Кесиптештерим деп кайра айтып. Жеңемди анчалык айткан жок. Ошо кудай буюрса, той жакшылыктар болсо ошо менин артыман куралга турдап турат. Эринчи таарчы негизи.
Келиңиздер анда. Рахмат. Кола менен. Таптуу менен, таптуу менен. Элдейсиз. Көрүп түшүнүп сыйыр урматты. Көңүл да болчу. Коланы көй деген атпайм. Балдардын колун сағыныш. Бичиңи чытап коесуз. Таштай берели. Мандай эле таштасаң. Элдик ырлардан, Жағаламай деген жапан құш. Қол чапып кеп бердім. Жар ташқа барып қонған жоқ. Қайрасаң. Сөзін тұқам сөзін. Жағаламай деген жапан құш. Жар ташқа барып қонған жоқ. Hey, жарпымды жазар тең құрбым, ойытабы, жана жайлабыз, бірге де болған жоқ, тадайда, қырғиек деген қыран құш, қырташқа барып қонған жоқ. Hey! Қылықташ менен тең құрбым, ойытабы, жана қыш тобыз, ай бірге де болған жоқ. Кысташ керек пе? Жоқ. Табадан тезекті, ерніске бердім кезекті. Сұранабыз. Еркінде жанағында қол чапыш керек пе? Қаласаң билеп бересіз. Лайттан басқа. Қапилет қалдық кезігіп, қарашты қарекешіп, көдөндөн жүрек жарылды, күткөндөй 40 жыл ezilip. Қол чаппайсың? Эх, сұлуда қандай кегің бар, теңіріма қошқон теңім бар, қапылсана қалдым кезегіп, эх, тағдыра қандай кегің бар, томоғым сыры бұл жабаң, қорғойдой ұяңа бұл забаң, емі сенеме дегің бар. Алды. Ара келді. Ақчаға ырдаған жаным, бекер ырдай алды. Бүгін барыске насып еткен күн екен, ұшы. Бұл балдарға біздің жамаатыбыздан сіздерге чоң разычылық. Аға Актаускимен дей болып, чоң сіздерге разычылық білдіреміз. Балдар сүйінішті, шына келеткен соң алардына ішіде жаңағыдай долбарыңарда ішке ашып, дағы шынан жақсы беріп. Сіздерге чоң рахмат. Балдардың атынан разыбыз. Бар болла, аман болла. Білдіремізбен жалпы Қырғызстан елдері аман болсын. Қырғызстан алабыз тоқшылық, молшылық, таза болып жүрген адам болса, қоғамымыз мекен таза болады да. Бәрі Айтқаныңыздар жеткіле. Işimizden ilgili Alban ilgili. Çok var. Böyle daha memleket Alpar'ın Film yaşlılığını unutmayıp istadı. Ертерек айтып боласыз. Nereden geliyorsunuz? Onlar жұмысшылар алда қозы жүрсін. Рахмат. Çok рахмат, Алла разы болсын. Жұмысшыларға егіліп. Біздің барлар денсаулық болса барлар жеткенбіз. Сіздерге де чоң рахмат. Ата мен үшін жақсылықтарда жақсылық соқан үстінде жолығып жүрерді. Айтқанлары geçti. Осы денсаулық болып бара болып. Ешіңерге егілік. Шүкірлі Қырғыз елінің жігіттеріне айым болып батасынан қуантып жүрерді. Алла разы болсын сіздерге. Айтқанлары geçti. Айтылғанға өтіліктің арқау болсын. İsmat үйленсін атаң. Жалпы біздің көрермандарға разышылық білдіреміз достар. Сіздердің қолдауыңыздармен біздің ишибиз алдыға жылат. Андықтан комментарий жана лайк қойғанды ұмытпаңыздар достар. Біз бұйырса, біздің проекттің аты қиялдан орындалады деп аталады. Танын Алпарысы Қорал Чоқаев жана мен Ернес Тұрсынов. Кейінгі берулерде кейінгі қаһарман менен жолығышқанша Саламатта қалыңыздар. Тазалықтан
Салам!